Moderný, zrekonštruovaný 1,5 izbový byt, ktorý je vhodný ako štartovací a rovnako ako skvelá investícia. Sme priamo pri centre a ukážeme si tento skvelý byt. You next to me, holding my hand, but I'm okay with it. I'm just fine, taking it all, one step at a time, moving slower than ever before. Somehow it feels like I'm doing so much more, lost in moments in my own mind. I feel less lonely when it's me, myself, and I. Rád vás privítam na osobnej obhliadke. Tento byt si určite zamilujete. Ja som na ňo veľmi pyšný.